Bismillahirrahmanirrahim. Eɗen kala sunnaji njuulu jeetati tengtuɗi sujjaneede. To jimol jimɗo biiɗo sinani shinani kaza jimani ta'ani udda sunani thamani. Sunnaji tengtuɗi sujjaneede e njuulu koɗi jeetati. Sunna gadano o ko jangude simore rewore e fatiha nde. Sunna ɗiɗo ɓiijo o ko suudde ɗo suuɗeteno wayno tisbaren takkusanen. Sunna tata ɓiijo o ko teyya gadano. Sunna nayo ɓiijo o ko teyya ɗimmiijo. Sunna joyo ɓiijo o ko feññinde ɗo feññinteno ko wayno futoro en geeje en. Sunna jeego ɓiijo o ko jonde, sombo jooɗo e darde ɗiɗi ɗum ko sunna. Sunna jeeɗo ɓiijo o ko wiide sami Allahu liman hamida. Sunna battuɗo jeeto ɓiijo o ko wiide Allahu akbar. Wiide Allahu akbar noon e wiide sami Allahu liman hamida ɗiɗo ɗiɗi fof hen goto fof ko ma timma ɗiɗi nde wona sunna tengtuɗo. Wadde ɗiɗo jeetati ngoni sunnaji njuulu tengtuɗi sujjaneede. Woni hen sa woppi ɗumen a sujjat qabla. Woni hen ɗi ganduɗa sa ɓeydi ɗumen a sujjat ba'da. Suyama qabla koko adi salminago. Suyama ba'da koko sakkiti salminago. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillah.